Mati je godine provela na raspetom Kosovu i Metohiji. Od 1997. ona je bila nastojateljica manastira Svete Trojice u Mušutištu, pa smo je pitali o životu u svetinji koja je doživjela potpuno uništenje od strane Albanaca već u leto 1999. godine. U ovoj Metohiji su mnogo pitomi ljudi. Negde možda sam se ja tu osjećala toliko lepo, zato što negde imaju te neke pitomine kao mi, recimo iz te Bosanske krajine. Nešto mekano pitomo imaju, tako tu vezanost rodbinsku i tako. To mi je valjda nešto bilo tako pitko, pitomo. Tu koliko su ljudi bili spremni da pomognu svetinji. Treba da se kosi livada, oni dođu, kose, skupljaju seno, drva trebaju da se spremaju za zimu. Oni se organizuju, dođu tu urade. Tako onda zimi sneg, oni proprate po onom velikom snegu, dođe po neko od njih. Tako, proprati sneg, sestra, jel vam treba nešto, jel sve u redu i tako. Izuzetan lep položaj je manastir imao. Znači, dole iz tog dela ravne Metohije, Prizrena, kako se ide do Suve reke, do Mušutišta, uglavnom je sve ravno. I onda se krene iz Mušutišta i ide se sve uzbrdo do manastira. Manastir je bio na neki 800 metara nadmorske visine. I onda onako sa brda tog puca, onako pogled na celu Metohiju. Tamo se video, znači 30 km Orahovac, Velika Hoča, vinogradi, sve to Suva reka, onako mogla da se vidi kad je jasna atmosfera. A iza samog manastira opet je kretao, brdo dalje je kretalo uvis. To je onda bio ogranak Šar planine, Žar planina takozvana, oko 1000 metara iznad manastira je to. Tako da je manastir imao izuzetan položaj, stvarno predivan. To je jedna pitoma visoravan, neki spoj divljine i pitomine. To je bila crkva koja je obnavljena negde u 19. veku, znači isto srednjovekovni manastir koji je bio rušen. Imali tu ostatak finog zida, oltarska apsida iz nekog srednjevekovnog hrama koji je posle rušen, ali tad je u 19. veku obnovljen. Bili su stari konaci, 2 velika stara konaka. Prizrenci su to u 19. veku podizali, oni su imali običaj da dođu. U to vreme tad Sveta Trojica je bio metok manastira Svetog Marka Koriškog. I onda ti bogatiji prizrenci su imali u tom, recimo, konaku, svako imao svoje neke odaje. Oni su tu uložili novac, podigli taj konak. Tako da su 2 konaka veliki, gore jedan koji nismo ni koristili, koji je u jako lošem stanju bio. Imala je ekonomska zgrada, Mati Ilarija je podigla tu novu. Ovo su sve bili stari konaci, preko 100 godina. A nisu nešto bili, dosta su bili onako u zapuštenom stanju, trebali su da se renoviraju i tako. Mati Ilarija je bila podigla tu ekonomsku zgradu, štala, znači jedna, jer ona imala tad i neke ovce i krave i tako. Tako da je to jedno od novih građevina bilo. Onako je sve bilo staro i trebalo je da se obnavlja i tako da se radi. Mati Katarina ispričala nam je priču iz nezaborava o čudotvornoj ikoni Bogorodice Kikoske. Imalo je u manastiru ikona Presvete Bogorodice, kopija Kikoske iz manastira Kiku, sa ostrava Kipra. Ja se sjećam u to vreme otac Stefan, sadašnji iguman Zočiški, je dolazio kod nas iz Arhangela da služi i kaže, vi čitate akatis pred ovom Bogorodicom, vi znate da je to čudotvorna Bogorodica? I mi onako, ajde, otac Stefan, njemu sad sve čudotvorne ikone, mi smo to malo onako olako prihvatali. I nismo ništa, kad smo pošli iz manastira, mi smo poneli tad mošti, sasodanti, misli tako, a ikonu nismo. I kad smo posle sa vladikom Atanasijem otišli, kad je manastir već bio spaljen i paljevinu preživio požar i tako, i tad mi zateknem tu bogorodičnu ikonu, nacilivajući ikoni, čak pokrivač nije načet ispod nje bio, ona uopšte nije očadila ništa, a iako je svukuda okolo vatra, bila neke stvari do pola izgorele, neke delimično, neke celokupno. Tako da smo rekli, izgleda da je otac Stefan bio u pravu. Da smo poneli ikonu sa nama i sad se nalazi u manastiru Končulo. Kad